Amlat pelongga bila semit ka mengardam kasi dapat ka juni ban unyo ka community and rural development block ke po Thainarpo Halusnong Kakasi Students Union Narpo Circle minta kesengi kaladawa bakasarkar jela kedai banbu no ekaway kesin RD Block Hanarpo kebetulan hapo Lumshnong East Giant Hills District na kebenta kejing bahajeng kipat ba. Kini kejing dawa kalami hadin bu Menteri Rangba Bermenshwa Dr. Mukul Sangma ulapin kenriak no eka kliriat sin RD Block Syawapung. Tonisnya ban tipspi kumke lot hai kabor be jong pemerintah ni dang sumi kamera jong ba amlat toling beri menteri jong sin RD Block bisa ga jitmu bukan sam jong ban induk bari ba amlat pelongga bila semit ka mengardam kasi dapat ka juni ban unyo ka community and rural development block ke po Thainarpo Halusnong tikan mau hisa nagaleng jongga sarkar ke po parang nong chief minister jong Dr. Mukul Sangma ti kila ship ya ka sinari block mutina kleriam sitesha Lumsnong te kalong ke ba kalong tu da pong bade te mentang yu iyo sok ba kekerat sinari blok lah kendria syapung ban yo ban kandu trik jong brano pra jong sedang beradab arcar kuai tiba amlet doling bari siam berom kili bu manongrim ya ka sinari blok ban kerat angti hapung bala sanction bisaru like lor ban snai di office ban kan hotai te hakte gajinya kajing pli yang manongrim angti hapung ikan mau lambag tai kubor bau siam berom jengi konrat sama wong bagi don di blok berangsa saya katukan beli ke sarkar kan tasong misal punya bahkan bu ya di blok hagi jaga berangkam hagi kan di bala income sya ban bu te sokman ban itu tinta ba kajing itu kenduk jengi bari ba amlat paling ibadai menteri beri pe kena tenap sinar di blok ilongi ba menta insimnya kena ka memendam ban limi ban kenduk ban song meeting bat siam jengi bani keren yang nak cing dawa ke karpat ke sini tiada kelang jini ni syania ai pa ambil sendoling bani kendu yang menteri rangba ke ban ya keren bani karpat jur ai pa ambil lakun kuno katanya ko kalau kampel ban yo ke office rekam ke senar di blok